ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಹುನ್ನೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಕಂತತ್ತಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕೊ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಕಂತತ್ತಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕೊ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮಟಕ ಮಸೂಲ್ ವರಿಯಕು ಹುಣ್ಣಂಜೆಹೆ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಕಂತತ್ತಂ ಒಳುಂಬೊಳುಂವೆ ಫಾಲುನ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆನ್ ದಿಯ ನುದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹವಾ ನಫ್ಸಾ ಎಗ್ಗೊತ ಕಂತ ಕುರಂ ಫಶಾಫಿನಮ ಕಂತತ್ತ ಬೊಸ್ಸುನ್ ಲಾಫಾಣೆ ಎಹೆಂಕಮು ಮಸೂಲು ವರಿಯಕ ಬೇನುಂ ವಾಣೆ ಎಹೆನಸ್ ಮಿ ಮಸೂಲು ವರಿಯ ಏನಾಗೆ ಮಸೂಲಿಯತು ಅದಾ ನುಕೊ ಜಾತಿ ಮಸ್ಲಹತು ಇಸ್ಕೊ ನಹಮ ಗೊತುಗ ಏನಾಗೆ ಮಕಾಮುಗೆ ಬೇನು ಕೊಫಿನಮ ಅಮಾನತ ಖಿಯಾನಚ್ಚರಿ ವೆಜ್ಜೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಹುನ್ನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನಕ ವೆಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಫುರಿಹಮವೆ ವಕಿ ಉಮ್ರಕ ದಿಯುಮುಂ ಏನಾಕಿ ಮುಕಲ್ಲಫೆ ಎ ಹಿಸಾಬುಂ ಏನಾಗೆ ಅಮಲ್ ತಕ ಅಮೆದು ಜಿಮ್ಮಾ ವಾಂಜೆಹೆನೆ ಏನಾಗೆ ದೀನಶಾ ಅಕೀದಾಯ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ವಾಂಜೆಹೆನೆ ಏನಾ ಮೀಹಕ ಇನ್ನ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಂಬಿ ಮೀಹಾಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಅದಾ ಕೊರಂಜೆಹೆನೆ ಅಂಬಿ ಮೀಹಾ ಕಿಬೈನ್ ದರಿನ್ ಲಿಬೆ ಹಿಸಾಬುಂ ಏನಾಗೆ ಮಸೂಲಿಯತು ಬೊಡುವೆ ಫುಳಾವಾಣೆ ಅಂಬಿ ಮೀಹಾ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮ ದರಿನ್ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸೂಲಿಯತು ವಜೀಫಾ ಎಗ್ಗಾ ಉಳೇನಮ ಏಯ್ವೆಸ್ ಏನಾಗೆ ಮಸೂಲಿಯತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಹುನ್ನೇವ್ ಫಹು ಜಮಾನುಗ ಮಸೂಲಿಯತು ತಕ ಹವಾಲುವ ಬಯ ಮೀಹುಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಎಮೀಹುಂ ಹವಾಲುವ ಮಸೂಲಿಯತು ಅದಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಕಾಬಿಲ್ ಕಣ್ಣು ಹುಣ್ಣಾಣಿಕಮ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಖಬರ್ ದೆವ್ವಾಫಾವೆ ಮೀಹೆಕು ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅದ್ದೆನ್ನವಿ ಕಿಯಾಮ ಇವ್ವಾಣಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕ್ತೋಯೆ ಎಹಿಂದು ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة معني أمانة تركا نقال بهدو قيام الدوها اتباع انتظار قراشة اينا دنبي اي الله رسوله أمانة تركا نقال بني كهنا كنتو حديث كرفيه එකමුගේ කාබිලුකමා අහල්වරිකන් නෙම්මිහා එකමුගේ කාබිලුකමා අහල්වරිකන් නෙම්මිහක කංකං හවාල කුරවිජ්ජ නම තිබා කියාමතන් ඉන්තිසාර කුරාෂේ මුස්ලිම අහුන්නේ උම්මතුගේ බොඩති ඉල්මරින් දූකෝ ඉල්මු වරිකන් කුඩ තජරිබා මදු අමිල්ල රාය තඅස්සුබා ෆරායිතෝගේ කිබයින් තාලීම් හාසිල් කුර්මා දීන් උංගෙනු කියාමතුගේ අලාමයිතකෝ තෙරේගා همنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفا فاوي إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر ماني همك شورون يا ما يبومك علامة تكوك تريغا فريهمان علم لبيجن نوا ميهونك غاتون علم هودان غلون و إفش شكن نغتوغا مي بدو مصيبات من الله رسول لبي ابن مسعود غفان ودالو فاوا غتوغا محمد صلى الله عليه وسلم کا اصحابنا بڑت علم رنگ ارہم علم انگن مندانما میستکون ہیوکمتی فلاگن ندان احنس فرہمین علم لیبگن نوا میہنگ گاتون علم انگنی ہوا نفسا اگوتا بابا وجنما ابا میہن ہلاک ودان مسلم اخنے بیم میہن مسئولیت کے مفہوم ونی اولیفا امیہن دکھے گوتگا اي فخر وريكما شرف وريكما اي تماغ بارا مسندكن دكمان هلوه دوره ايناغ امازكي فيني كوتريغا بيا ميز دورغا بودو غونديغا اند كانكمن امركو كانكم مناكرون ميوني ميها ميوني وظيفه ايوني ميها ايوني وظيفه اسكرون مينو با مفهوم کے سبب مسؤوليت وني واد وريكم تير ودفا ميهم وني أميل إدم بدوما عقيدة بلكشيوم السبب مسلم أخنيب مسؤوليتك بدو أدي بركمه كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوي إنكم ستحرصون على العمارة وستكون ندامة يوم القيامة ماني همك شورون يباميهم وركم الدهيبة وانوه قيام الدهم إكم واهشي هتام يكشي ehni verikamuge nizam verikamuge zimma ada kofa wa gota behegotun man Allah ena sual qurban ekamuga ihmal wefa wa miha ekamuge faafa bardas kuranjehene masuliyatuge zimma ada kuritoa
حقتن ادا كريتوا انيا لبفاوا ميهونගේ حقتن هودا ديفا ويتو سوال ويبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوي ما من رجل يلي امر 10 فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يده إلى عنقه فكه بره أو أوثقه اسمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة معنى ديهميهج نوت يفر جنبه وريكا إسوامها الله حضرة جنبيني ඒනාගේ කඳුරායකු කස්තලු එළුවිගෙන් වා හාලුගේ ඒ කස්තලුන් ඒනා නට්ටුවා දේනි ඒනාගේ හේව අමල්තකේ නුවත ඒ කස්තලුන් ඒනා බාර බඳලානි ඒනාගේ නුබෑ අමල්තකේ අදුල්වරි නුවේනම වෙරිකමුගා ෆරතම ඔති මීස්තකුන්ගේ මලාමාතේ මෙදු තෙරේගා ඔති එකමන් හිතාම කුරුමේ එම්මෙ ෆහුන් කියාමෙ දුහුන් ඔන්නානි දෙරකමා නිකමෙතිකමේ مان الله قالوا تكون نيب مسؤوليتك لوي فسيها كمن هي نكراشه اي هم كني امر كرما منا كرون كمن ندكشه اي بايج مچن ايگد كرون كمن ندكشه ehnas ei bodeti zimmatake najaiz gotuga mikankan kofinama qiyamedduhum e saharowe bunan jehene man Allah angawa fawa gota mi mas'uliyatu ada kurma gadala masakke kure ekama behegotun sual kurevene e sual jawab din mat tayyar we lobati rasula sallallahu alayhi wa sallam hadith kurava fave la yatamanna yanna aqwamun wallu hadha al-amr annahum kharru min ath-thuraya wa annahum lam yalu min hadha al-amri shay'a mane verikaman iskurevunu mihun ekaman iskuruma vure taritakuge matin vettum ves ma rangalu kamuga ummidu qur'ane kan kashaware adi evves mas'uliyaten ufulan nujehunu nama ma rangale bunanete muslima hunne mas'uliyatu ada qura miha waamwani ena hawalu wa masakka danna amana teriyaka yusuf alayhi salam misruge mali wazirukan devuma misruge rasgefana dennevi ewahaka kiriti qur'anuga man allah wahi qurba fawe اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ماني مصرك بيمك خزاناتك وريك تمن لفاشي همك شورن تمناي يا ركات روا يا به كنت رنگلا دنمي حكيمه يوسف غفانو مسؤولية أمانة تركمايكو فريها من أدا كرمك سبب مصر أوتري قومتا بودتدون سلامي مسلم أخو النبي مسؤوليتك حوال وامها اينا ಗೆ ರೈಯತುಂಗೆ ಕಂತತ್ತ ಬಲಹಟ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮುಹತಾದುತ ಫುದ್ದಾ ದೇವಾನೆ مسؤوليت ರಂಗಳಂ ಅದಾ ಕುರಾ ವೆರಿನ್ನಂ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ದೇವಾನೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ದುಆ ಇಜಾಬ ಕುರವಾನೆ ಅದಿ ಎಮಿಹುಂ ವಾನಿ ಕಿಯಾಮ ಇದ್ದುಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಿಯಾ ವಹಿಕನ್ ಲಿಬೆ ಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಇಲ್ಮರಿಂ ವಿದಾಳುವಾ ಗೊತುಗ ರಂಗಳು ಮೀಹುನ್ನಕೆ ಮಿಬಿಮ್ಮತಿಗ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಲವ್ವಾ ಫಾವಾ ಹೆಕಿವೆರಿಂ ಏಯ್ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ನಂಗನೆ ವೆಜ್ಜನಮ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎಮೀಹೆಕ್ಕ ಸನಾ ಕಿಯಾನೆ ಹೇಯೋ ದುಆ ಕುರಾನೆ ಏಯ್ ಎಮೀಹಾ ಮೀಹುನ್ನಂ ಎಚ್ಚಹಿತಕೆ ದೇತಿಯನ್ನು ಎಹನಸ್ ಏಯ್ ಎಹೆಂ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಹೋದಾ ದಿನುಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾತಿ ಎಹೆಂ ಮೀಹುಂಗೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ ದೇನಗನೆ ಏ ಇಹ್ಸಾಸ್ ತಕಂ ಇಜಾಬ ದೇತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖುನ್ನೇವ್ مسؤولية أدا كرمك قابل كن نما مسؤولية حوال نوه من الله رسول لبي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قاريه ربابك وي اكليك فانو بدالوي الله رسول تنق وريك بما تنق وريك تما كليك فانو لواشه اهندو كيرت رسول صلى الله عليه وسلم اكليك فانو كوندو فلوغا جسوا لوا حديث كروي بس فلوغا معنا غاوي اي ابو ذر hamakashorun ekaman ekashigin wa bekala ko kamwa kalek fan nuwamwe hamakashorun ei amana teke adi hamakashorun qiyamedduhun ekam wani hitame ekashe haggu gotuga ekan hoda eyan ada kuranje haggutan ada kuri miha fiyawe haddawa bodu kore viraskalak
مسؤوليتن ايگ ام فريها مغتوغا ادا كرا ذمہ دار بيككم غا علم لوان ديو آمين